Buharap di manusia, sekiman cakap bulan. Tengis kepai puari, sekiman cakap bulan. Cerita dalam kaji mawat mudah meselan. Ani sahabat Nabi Ali bin Abi Talib, rasa pahit di bumi, parik sikan mak sisip. Sepaling pahit nihan musaki ia terasa, ngebatok ketaharan buharap di manusia. Tiliak kinjuk mudah menok kutip ni cawa, pandai sapai memangkah makung tatu dihaga. Sangon sepaling salan kikak ya tilapahi, lain katan di badan tekah dalam hati. Mak mingan tilapahi selagi di dunia, menah gilih seni diri, mak kimak ya ni cuba. Sangon raduh jongan tungguan dunggak bumi, buat tetang tebungan numpak badan sendiri. Ajo kadah gambaran lain wat tupuh tapa, cerita lam karangan murami jangan rasa. Mula wayak kusani lain wat cawa sumang, pakai kaji ni diri anau bakal tisirang. Kanah badan kanjat kia makung terasai, senangon radu adat kanjak tumbai menumbai. Lambar 25 Juni 2022, Azwar Halim Putra Barnas mengenai Kidung Sakti Serungkuk Barnas Belalau Lam.